Halo, ketemu lagi sama gue, Dapat Mukbang. Hari ini gue mau mukbang rujak. Yuk cus, liatin gue makan. Mangga nih guys. Air liur gue udah keluar duluan nih guys. Nih guys. Bengkuang. Bumbu. Panas nih guys. Mantap. Lihat tuh. Pedas. Lihat tuh. Kurang kerupuk putih guys. Kalau ada kerupuk putih enak banget. Mangga nih guys. Guys. Kalian bisa nonton juga ya guys. Gue udah bikin video rujak Bangkok. Mantap. Guys.
nanas madunya manis banget. Pedas guys. Pedas. Makasih semuanya.